Dragi moji prijatelji, prvenstveno moji prijatelji, za sve što sam uradio u životu, uvijek je bilo uz pomoć mojih prijatelja. Novinari koji ste me pratili sve ove godine i stvarno najčešće bili na mojoj strani, hvala vam puno za to. Bez vas ja sigurno ne bih postao to što jesam. Ne mogu svima pojedinačno ovdje da se zahvalim, ali postoji nekoliko ljudi koje stvarno moram da izdvojim. Među nama ovdje je bivši sekretar fonda, kapetan Dragan Saša Matejić, molit ću od kasnije da vam se obrati sa par reći, male mesta ovdje, pa ne možemo svi, koji je kao jedan veliki doprinos do 67.000 žrtava rata budu zbrinuti i budu pomognuti na neki način. Da 2.500 dece koje je rođeno nakon pogibije svojih očeva dobije neku stipendiju i dobije neku pomoć. Zatim, ovde danas, 30 godina kasnije, 29 godina kasnije, mi ponovo krećemo u jednu veliku aktivnost, a to je aktivnost da pomognemo Srbima koji su po zatvorima, po nacističkim kazamatima u 21. veku, samo zato što su Srbi. Grehom rođenja, njihov jedini greh je zato što su rođeni Srbi. Ja bih se zahvalio vama i danas na ovolikom skupu i podsjetio vas kako smo te 1991. 17. septembra počeli celu priču. Tog trenutka smo imali nerešen problem ranjenika, njihovih porodica i porodica poginulih boraca i popularnost, tada popularno zvanog Kepa ili ti kapetana Dragana, gospodine i veličinu s moje s desne strane. Nakon te popularnosti, vaše velike podrške, prvenstveno medija koji je osetio tu snagu i tu volju da se nešto uradi odmah, napravili smo najbolju organizaciju koja je kasnije uradila i najbolje rezultate, kao što ste čuli, znači dobili smo nagrade i pohvale sa svih strana, tako da ti rezultati su ostali do dana današnjeg i Fond Kapetan Dragan, tada fond, sada fondacija, kad ima jasan cilj, jasan stratega kao što je Kapetan Dragan, ne sumnjam da će uz mladost i volonterizam koje je Kapetan Dragan možda uveo u ovu Srbiju ili doveo prvi put, a da se u poslednje vreme to postaje praksa i da ljudi tako počinju da nalaze i svoje uhlebrenje i svoj posao, da će napraviti prave rezultate i sa novim ciljem. Želim da verujete kao što ste tada verovali 90-ih koji su bile mnogo strašnije nego sada, da on nikada nije odustao od svog cilja i da svi mi njegovi prijatelji, neki koji smo odrasli ili vaspitavani od strane kapetana Dragana, a ja volim da kažem da je on genije zarobljen u telu kapetana Dragana, jer je to fantastičan instruktor, fantastičan fotograf, fantastičan svirač gitare, fantastičan čovek i prijatelj, edukator u svakom pogledu. Mene je naterao sa 23 godine da završim vožnju, naterao me sa 25 da završim DOS i kompjuter i verujem da ono što sam prošao pored njega i uz njega ne postoji fakultet ili bar ga ja kasnije nisam, a i pre toga završio, nego što je bila škola pored njega. Nadam se da će to biti veliki podstrek mladima, da će ovo vreme pametno iskoristiti, da će zajedno doći do cilja, a to je da svi budemo slobodni i da niko ne bude kažnjen svojim rođenjem ili ti svojom nacionalnošću kao što je tih naših 65 ljudi ili ti saboraca sada u Hrvatskoj. Jedan od važnih mojih saradnika ovde, sa moje desne strane, Dragan Ižol, kolega pilot, koga poznajem još od pre rata, koji je sve ovo vreme i sve vreme tokom rata bio uz mene i koji se dan danas ovde nalazi i vodi jedan jako važan sektor, to je sektor dijaspore. Ja ću mu kasnije dati reč. Odmah pod moje desne strane imamo i Divnu, koja je isto tako bila štićenica Fonda Kapetan Dragan, koja je sada vođa sektora, socijalnog sektora Fondacije Kapetan Dragan i koja pomaže zatvorenicima i članovima njihovim porodicama u tom socijalnom smislu. Ona će vam se kasnije predstaviti. Zatim Milica, koja je moja drugarica iz detinjstva, je pravnica koja vodi naš pravni sektor i ona vodi taj sektor zbog koga mi postajemo, da pružimo tu pravnu pomoć tim nevinim ljudima koji trunu po zatvorima i koji misle da su zaboravljeni, a mi u stvari znamo da za njih Srbija nikad nije ni čula. Tako da mi smo ovde da vas upoznamo s tim ljudima i njima da pomognemo njihovim porodicama i tako dalje.
Gospoda, ja ću pokušavam da ovo napravimo što je kraće moguće, pa da možemo da se družimo, da možemo da razgovaramo jedan na jedan, pa ću dati reč gospodinu Počući, koji je vođa našeg informativnog sektora, da vas dalje upozna sa našom aktivnosti večeras. Najiskrenije se nadam, ali ću sa moje strane uložiti maksimalan napor da u informativnom programu televizije koju pokrećemo vratimo sve ono što se nekako izgubilo i otopilo u svoju suprotnost, novinarsku etiku, želj za istinom, kulturu u komunikaciji, poštovanju sagovornika u duelu, hrabrost u zaštiti izvora informacija, objektivno izveštavanje i neobaziranje na etikete, zabranjena tema. Kao glodor informative znam da će biti truckava vožnja po medijskom nebu, pa se nadam da ćemo izabrati posudu koju moraju sačinjavati voljni i sposobni ljudi koji znaju koliko je važan timski rad. Obzirom da ćemo poštovanje zaslužiti vremenom kroz dokazivanje svog integriteta i kvaliteta, želeo bih ovim putem da uputim poziv svima koji bi želeli da postanu deo našeg tima i doprinesu rastu jedne pozitivne priče. Važno nam je također da imamo dopisnike iz svih gradova Srbije i okruženja, sa svih meridijana planete, kako bismo pravovremeno izveštavali o aktuelnostima, ali i o problemima sa kojima se suočava Srbija u dijaspori. Jedna Srbija je na Balkanu, a još jedna isto tolika rasejana je po svim zemljama sveta. I ta Srbija također želi da se čuje njen glas. Zato pozivam sve zainteresovane za saradnju da nas kontaktiraju preko maila koji je na našem portalu. Za prvo vreme saradnici i dopisnici, a Božjom voljom dopisništva i redakcije. Zlatna reč i gvozdena vrata otvarate ćemo reagovati isključivo na kulturne, uljudne i pozitivne kontakte i mislim da shvatate koliko bi bespredmetno i besmisleno bilo krenuti džonom na nekoga kome je istina i štit i mač. Fondacija Kapetan Dragan je orijentisana na pomoć potrebitima, nepravedno i lažno osuđenim Srbima u okruženju i širom sveta, da ponovimo još jednom, grehom rođenja. Bez obzira na naciju i veru, pravnu pomoć povratnicima iz dijaspore koji bi trebali da dobiju makar iste, ako ne i bolje uslove za investicije od stranih kompanija, još mnogo toga, ali fondacija također računa i na vašu pomoć i podršku rečima i delom, sredstvima i uslugama. Ja bih sad dao reč gospodinu Draganu Nižovu da objasni svoje težnje, planove i htenja vezano za dijasporu. Fondacija Kapetan Dragan, kako je puni naziv od nove organizacije, nove stare organizacije, možemo tako da je zovemo, crpi svoj identitet najprije u nekim prošlim vremenima, nekim događajima iz 90. godina koji su nas ovde sve stigli, najveći deo ovde ljudi je svestan toga i tako dalje. Ali osnova naše ideje je čuvanje svakog pojedinačnog života građanina Srbije u smislu da svi su zaštićeni, kako Ustav kaže, i onako kako mi često, kada naši građani u dijaspori jednostavno lutaju, kada budu u nekim kazamatima, jednostavno imamo druge neka razmišljanja, imamo preča posla i nikada ne shvatimo do kraja njihovo stanje. Fondacija će se boriti za svakog pojedinačnog čoveka koji je nepravedno zarobljen u moru nekakvih pravnih začkoljica u kojima jednostavno se ne snalaze ni države, u kojima se nalaze ti naši ljudi. Jedini greh tih ljudi je to što su Srbi i što su Srbi grekomnozni. Znači, to je greška tih ljudi. Ne tako davno prošli ti isti koji su sada po tim kazamatima i trunu su stali u prve redove u odbrani onog što je najsvetije, a to je goli život srpskog naroda. Sada zaista mi njima trebamo i moramo naći načina da im pomognemo. Ne u rečima, ne nekim papirološkim, nego jednostavno akcijom koja će morati biti vidljiva. U okviru ove fondacije oformljeno je nekoliko sektora. Između ostalih oformljen je i pravni sektor. Zadatak pravnog sektora Fonda Kapetana Dragana je da u okviru ovlašćenja i obaveza iz osnivačkih akata fondacije
organizuje pružanje pravne pomoći radi ostvarivanja i zaštita pojedinačnih, ličnih, ljudskih, manjinskih i drugih prava svim građanima Srbije kako u zemlji, tako i van njene teritorije bez široke dijaspore. Da pruža pravnu pomoć Srbima izbeglim iz zemalja bivše Jugoslavije kako u zemlji opredeljenja, tako i u zemlji porekla. Da pruža pravnu pomoć svim građanima Srbije i pripadnicima srpske nacionalnosti koji su diskriminisani na nacionalnoj i svakoj drugoj osnovi. Da pruža pravnu pomoć svim bespravno kažnjenim i osuđenim Srbima gde oni bili. Da pruža pravnu pomoć porodicama bespravno kažnjenih i osuđenih Srba. Da pruži pravnu pomoć svim nacionalnim skupinama koje se fondaciji obrate za pomoć i zaštitu. Prioritet će biti pravna zaštita i revizija svih sudskih procesa nepravedno osuđenih Srba u regionu, računajući tu pravnu zaštitu, reviziju postupka i pomaganje. Realno želimo da se borimo protiv nepravde i za sve naše ljude. Da pokažemo zajedništvo i da pokažemo snagu u odbrani naših interesa. To nije samo pravni sektor, jednostavno sva naša snaga fonda bit će usmerena i na jačanje zajedništva, jačanje poverenja jednih u druge i da se borimo protiv svega onoga što su natovarili decenijama nazad na srpska leđa. Život nije ćutanje. Naše je pravo i obaveza da ne zaboravimo i da podsjećamo ko smo i šta smo. Da kažemo istinu zbog nas i zbog onih koji su tamo i gledaju nas.